Sky TV irakari abantu twakutangira program y'ishengero mukasheshekera izoba ndi Boaz wa Mongolia kandi mu studio zo mukasheshekera izoba ntwenda kureba ahakweherera kw'abanyishengero nsasiro kweherera kwa ministers bitu abagira cyankwanzi bakazayo ebirumushanju nabahendera kweherera cyo bakata retreat nyencha kare aha Sunday and umukweherero ku ba minister bagenzire bonka bagenzire nabakuru b'emirimo ministry nari abeto bahaniki bentura ba PSC kandi nabandi bakuru bitongora bya government by'amani nk'icya KCCA nebindi ejenderwa nebenda kwitegereza oku obushumanguzi bwa kurwanisibwa no kutereza empereza ya government obwetwantwirira nakaruke 2026 and okunywanisa necho omwehangeri ya muranwa eri ya Kenya President Owestinisa Dr. Samoei Arap William Ruto abengera ba minister bona ukwiho yasigazaho minister o minister ori koranshonga zaheru kandi urukora nka prime minister Owestinisa Musalia Mudavadi. Of course Ruto takabinga deputy president abokuba akamwine nka running mate omu constitution yabo bombere bakatora n'abantu ba Kenya, so Ruto tayine power zone zo kubenga deputy president. So ntwera tunywanise turebe ba minister ba bono bakora ki omukutereza obuhereza bwihangana bakutandika enkora ya government bakwita policy then bija bagitana umunkora bagiye leta tujanjura ishengero rigihamya then government yitukete executive egituma umunkora. So ba minister kuba bintu buremeze ihangana teganisa bwarta ba minister baba barungi ihangana kwerwarta. So mu studios kwe turabe turi mukasheshekera izoba nyine omukuru tulinawe John argo mu NRM kana arga busongora nyine omwami Charles Mwesige ni chairman wa ba veterani okoroga Chegegwa district omurutoro nango abanyankore bakakwatensi yabandi baje batizizi na ryabo n'ubunyoro kandi hari ubunyoro ndijo inaka kwate na ba John. So nkwe turi mukashekera izoba tutegereze chairman aba district y'ibanda omwami Happy Herbert Mayanja hamwe na lawyer omwami Moses Nwagaba entwiga akashari nkwe turabe tuganira kasheshekera izoba. John abantu bahenda musyo abakutorora nabakutuliriza amarere kurungi mu kitege amatutanura. Okay. Busongora barireje tubine nsonga ariko MP wa honwati wanje ndi busongora no so wanje no so wedi kitanywa no inaremu wenaremu. Okay. So busongora eri ya mu Atkins niya Atkins no bukonzo west Bosco busongora north and busongora south na municipality zone za inaremu abo nchimya yanyu numujetera ethnicities busongora ukonjo those are counties no kuja nanga hari obwamba in Nduhojo kandi no kuja mbicweke ibindi hano naho apart from recent amendments na hano hakaloho Ankole West na hatu nora twine West Buganda twine no bukorora diocese zanyu ne North Ankole na Ankole diocese no West. So neitwe kasese kaina masaza abiri busongora county and bukonzo county. Okay. So bukonzo county erumu constituencies ibiri west and east. Busongora county erumu ibiri konka kidazare ya kasatu ya municipality. Konka yo nayo municipality before it was a municipality ekiri kasese town council na ekara under kasese busongora south. So it between south na north. Kasese ine abantu mutware nkenga mwachire mutware izo mfika nga miliyoni emwe nanka igitongole cya mukiza na abantu be bakaremwe kubara batalonze bo hantu bakaye bari mutwaro cyana na mwenda ukito mangu tuli miliyoni emwe kasese of all places tubaganise mu district sizi kasese tugumire turi ya stand still in factors chiziretera kasese tabaganise bwamo kasese abachi mwenda kubaganisa abintu tubaganisa mu bwa district ogwine mtwaro 30 then tukareke ya ubanye nukirije nsonga ziri peculiar from one area to another konkitwe twine bizo bingi muno
na habwekyo byo kubagana abantu benje nibenda split kutandika 1994 abantu bakanda benda Kasese baganisubwemo Kasese tukatunga district ejo umwaka gwa 2003 kandi katwebwa amini kuri Gatoro district so abatuza abinja bakasese kandi especially abakonzo nibatekereza ngo district yabo bakagirwanira ikaberi yesagama na habwecyo tukwiza kufa kugisarasara mbera mpango na number 2 naba kusupportinga kucwamu abamwe bakane benda kucwamu kusararaho yaba minority Katwe district kutandikira Gomboro ya Nyakatonzi Katwe Kabatoro Town Council Katwe Lower Muhocha utwaliremo na Kahendero ije Karsandara heyo Hima Ibuga Nyakachindo Kayanza but then abantu abenje barora ngo kino kuba kikorwa indeed kikakorwa na 2010 Kasese District Council resolution yakorwa obu kitayenda Reverend Julius kitayenda no yabari chairman wa C5 konka hala abantu abakutekereza ngo bito bitkwenda na services abo kuba norga kamwenje kane saba kuruga hal kabarori ndidi yarga kamwenje obajihire district stain cyahindukire kamwenje nayo kitagwenda ngo umutwe yitu hatukubuhure video no kitagwenda nabo haro n'abandi abakwenda district na change yo bakagenda then babihona cyane absolutely so ebya district tuguru umubazi nubuhereza umubazi nukukora ibintu nguka umubazi nukumekinga shwangu district yiti agenda meso konka kuba hagoma haliyo ethnicity of that level especially ibintu byenganda ibintu byaki abantu nabajya kuhendera bicaranize ngo indeed district can be a solution habo kuba hale bitakugenda kurungi kubo usanga ngwisaza rine MPs mukaga MPs mukaga taroho minority nomo ko minority mu Kasese no basongora n'abanyabindo of course haro n'abandi abafurika bizireyo konka abo tubeine nango nomo hari mukaga aba MPs amina aba councillors kinana na bana ukasanga bineho nka around 3 or 4 okay so aloha abantu abakugira ngo affirmative action table akaitu konka inambe mpango netekereza ngo district enu egumeri ngo kweri abandi nabagira ngo bwerali okubaganisubwamu egende nka ebyambo kugenda ebyambo no mubiyeta mutimwe emigera normal we have streams ezikurugo mu Rwenzori hataloho ogwarubirha oginetandisa Kongo na Uganda ukiregaho ujya Mugasani eginetandisa Bukonzo East na Busongora South ukiregaho ujya gwanya Mwamba no gutandisa Busongora South no kugarika kuno mu North then ujya Harisebwe ye kutandisa Bunyangabo na Kasese so abantu alaba kugira ngo oke tusale tutkando bukusara oti nikimanyisa ngo minorities mbaba teine habaganyirwa some small sub county will be put into the majority so abantu bagira ngo let us be as we are Obare John okutwereze kishane cyo cya Rwenzori ubumwe abantu bakira kumanya ibintu bya Rwenzori region thank you Charles twakwashira umuntu gwo kubanza show yitu baramuterekana program ndakuramutse abantu abari yahero ko abaturikize ngo batutege amatubahurire turikubasa kuganira muramugo watwereza nebari Norga chaka South amazina nvanyeta Mwesige Charles nindaga chaka South mu district ya Kyegegwa kandi ndi district cha person w'abasirikare bahumwire nangwa no muro councils ndumwako bandi cha personnel C1 kandi ndi cha personnel C2 uwo murukogo barkweta Kihagazi Mugomboro yo Riyonza district ya Kyegegwa Mchaka South so mine minister mu twine minister twine minister twine minister Kasese twine minister twine minister abo babwine ne kabyanga ubwo bari salamu hero bona both of them bagargo mu FDC so kabyanga na no we need to awaba need to muhire Yohana Independence Park mu bona bakargo mu FDC na kabyanga need to muhire kujya kumuleta kwesimba habwa meya Kasese municipality akalu FDC
kare reka tukore mu tukake then tutanake program twinabeka ya hotel. Sky TV irakari abantu. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV yakuletera ekisya omuli bulenje rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiiko zona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngo nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kake munonga kandi nitubasa kushanga buruhori iwe cyoyine kukora tushikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri ne Primary School omu Rurembo Mbarara ninga tuterere sumwezi Note mushanju 89 93 53 3 Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu dakika 27 we shall be glad iza kugezaho John, nataka nini? So, ba ministers bitu balichankwazi full marathon ebro mushanju. Aha wenchi bariyo. Chankwanzi haliyo abali mu government. Haloho categories ibiri. Haloho abakukora government na abakukora na government. Halo abakukora government baba bakuza bapakasa. Aba bontu babariyo kubarizara kasara kabo bakije hamba guhura tinjo mu government ogira umunga abantu aba government bari kinkwanza so halo na bakasamba budongo katera ngoma bariyo kukombera mwata nabo barinzire kutera karuru ngura mu government ne yitu government teriyani abantu mu government baringa now cyankwanza haliyo search members ministers permanent secretaries n'abakuru bakuyebe mbere bitongole bitari bimara bumwe of course haliyo na members of parliament Kana the vice president ni member of parliament cabinet yiti abantu chenana umusanzo harubu MPs ko kalona ba MPs abatali ba mu cabinet nabo baliyo hinabatoni ikando baraba wara research member honorable Mwesu Gwarkari aliyo ni MP tele minister and some others so baliyo muzeyi na jeta introspection retreat ukwetera mutoki ukwetera mutoki introspection retreat kujya kubaho tulinzire manda
kuba introspection umugurwa mu government kutarukwindurwa bari umunsi ashimye ko munari na yana nabasa kandi none imanyisa abantu basimbiri kubana you see cabinet ne manyisa ngo niyo executive. What is your principle and opinion on this? Bari umunsi ashimye ko najena nawe nabasa kugira. Wait a moment. Bari umunsi einewe ko Dr. Chris bari umunsi eine wa Minerals Ruth Nankabirwa eine Lilian Abel PhD eine na Kanyondole Rwamara PhD tari yundi na Lilian Abel eine PhD. Yes. Oh, I think wakatano ni Moriko Kaduchunana yego State Minister of Education kashogo mushija wa higher education muyingo Christian Muyingo. I'm not sure nasoko bana I don't know ni mangu is a senior educationist. I don't know whether he has a PhD now. President Museveni kuboja korora abo abasomere ebintu ebyo bakakugukomba kugubwa uri omwe muteyire misplacingire completely muri cyo gaducho ni doctor ali mu education primary anke byasomere ali mu minerals. So that's not my point is kubogera kujya koka harevu kugira uti twetero mucuba none umanyo rede ngorebe cabinet ya President Museveni yo yonka almost mu continental MPs nga musanzu abatarasomera ikintu cyona. They are not qualified in anything. Cabinet ya President Museveni. Yes. N'abantu musanzu senior 4 abantu bine it's equivalent abatarasomera na Burundi abatine qualification. State Minister for Water, State Minister for ICT, wa ministry. Obwene chibiro. No statement ya jizire akamanza yababoninga. Yabadara ati if you find I have more information in your docket than you have, then you have no job. Ndida mazira yababinga. Uganda hanu minister secretary na president owing information nyingi kuchurundo no. Every ministry you look at the ministry, whether it is defense, whether no sanga ku President Museveni. Any information hata ha defense President Museveni has more not more na wenga hata kuchumanya nango both hashiri mwini simpi jawu umwana simpi jakana karigaho. So ati President Museveni mu cabinet yona abantu abali mu field zabo takulenga ba ministers mukaka. One of them ni mama ali mu education byasomere. Number 2 kuri system Muyingo. I have found wanting the following and therefore I have dismissed them. Thank you. Abanya Uganda bategereza ngo indeed aho biro giye oni cyutsakiriyo konka kuba agarika tekubanyesha sana mana kagarika kasama nabo mu cabinet Tuesday emirimo ikagenda kabulicyo bari mu musakaida media center kutugambira ibirigiro mu resolution final communication kandi mbabyo nagamba nabo harimo abamu beine misango evaro nabo bari muri hata bari mu becumiterizati already bo beine misango amabata bakaziba izindi sente bakaziba koti umutebekanisa program icyo cyonka ne cyose ni kisasa abanyayuganda bengi abanyayuganda bengi nyondi omwe mbakushasha munonga hagwe nshonge kwatraine na ba minister bengi barukuriye sente zihanga abantu bakatsigarana be abaganda n'abaketo kwe yaguza urugusi aba minister bengi mugashogwabo waza kwetegereze nambegi yona neyengi ibi byona nebyo butegeke nuko turi kukitekateka nyowe ko nogira ngo ninyizo barumwe kunkwimuka mpayirwo bushoborozi bwo kugambira president ba minister bakashemeye kubana babaretana babata at least 30 minister kinana abo nabo kushishi hanga kurumara nyowe kandi yo mwumba bayirene bayikirizana necyo kugahite bitongore aha buyinga aba nangwa wakabena basubana parliament yone agiyo yona noreba kuturukikayo kandi mutugambira demokrasi ni yitsiremo ihangire demokrasi turanire nebyo butegeke byaheza ho Uganda amanya tugerezeho konka ningira ngo abanyito mu kukireba so nyonka abayirendiyo abo kuba parliament ibiri ihangana na ba minister barheza ba minister bako kwijo mu myanya yitukanta baterengaro tukabazenda kandi bo batushakarira amakanisa hatu bowazi tukoreki otarebo mwana nayonka mukayishe ukagira ngo no businja tukoraki omwana yanayonka mukayishe tukugira ngo nabashemereye ngo nayenda mwungi nena
mbwe no kutere ngoma ko itu no kushemerwa ba minister bayija nena hachitukuriye atshiwe chairman koriwa movement ebintu kana mugambara abanyuganda government kwekozire marwaro enguto one bitukozere ba minister ati norebo kuba movement kiri kwita moisho chikumanyisa nkora abo movement of amaisho nari of amato warebe byo byo kugamba namazima bikozero konka hakaba ire hakozerwe binge bikiziraho amarwaro tukaba ire tuyinagarengera haryaga gakozero gakozerwe garho nebyombe kwe mbazi harmu miki embazi kwe kwija bagitwara kandi nyoni nyenda kuganyo museru yanjye nyine muhere senta tu tuyine munabashaho tuyine munaki kuba kurete mbazi chairman ne ikizwa kwija fomwa akasayininga ho kwikiriza ngo mbazi yeje kandi agirebo chairman uri situ chairman ero C1 uwo mwanya ugo gwirwa rukozereki rum konke mbazi nabagire tankati okuturyaho rwamuka sikayire system yo NCO na buri muntu we no uri kuvuga no government here center tu here center siri tokavuga nayo mbazi gwekikato kandi bagire kor kuzo mu yirwaro nibakwereza panado eje ya yerone ha eje yo muswija kuwatem na panado wahirwa bakwena septrine eje na urene tandras siri wahirwa kandi mbazi yona neye bikatu nembaze ya mani yona nibagire to mu yirwaro Johnny yayere ko kwerarishira ngo ba minister bitu no kushoma munonga tubashomere na leta bakumanya ebye tekenoko ebye kikugu apana aha abantu bashikiro kushoma no bashikire no kushoma kuri ihanga okushoma no kushoma nkura ni bitanu ni nyenda tutanu so kushoma nkura no kushoma abashomere nibo benjaba abar kushoma nkura so kushoma no ababaryo ministries za president yabe nagambaho abar kwebembera za ministries tinku cyamu nabo tubashomere ba minister ba nibatoranwa president yes bahinguzwa parliament ahimwine MPs banyu ba MPs banyu musiba nabo hariho mu kubagambira ngo ba minister zaba itwe turi happen bakora tubagambira na kimwe itwe no kuzamuzindaro tubagambira no turi kubashanga nkiko kandi zo babazetsere umwaka no mureba mwe no butamureba konka wamugwa hiwe tajyangwa abantu bonana bagamba harimo abarukutina konka harimo yitwa batakutina barukugamba amazima so konka wanuga bitukundi kureba nyoni intekateke cyako basihange nyona ngwe umutekateka kwanje ni intekateka ngo president akashoberwe cyarakore abo kuba kutandikira hansakara kera abantu bona babayira bashuma ato wanyu mwene minister honorable Kafuzi nibintu shebu ibyo kureba ngo tabakorire tabajwikira ibyo mu cabinet ahe nshonga ziyanga ziri kucyuba Kafuza zwekeye abo kuba nangwa woine ne byakoze rayo yagerezeho no kombe kamashomero nebindi konka noyebuza wana urebe bintu ntwenda kubanza kumanya aha bwencha aba bantu batabasa iwe nogendo ore Boaz oba minister kumare myaka 3 ushango kozire ebyo muntu akozire myaka 30 so ni intekateka ngo kizugwe kirho hati tushemeye kubanza kurwana so bushomankuzi nibo bwitsiri hange ba minister bakeba mabati president mukama wabo tiyababinga mwena tu omushango no gutari minister no gutari president natoreka ngo abaga ibira kababinga kuba kabinga babiri nagira ngo aba bandi na irrigation so itwe imwe bahageze tuminisha aho twakorenga ngo abayibirana bati akababinga aba bandi na irrigation no rugambo just bakabasiga busigenzo kandi bari bayikirize omwe nagira ngo akagashanga kizu nikirebe reka mporeke Boaz enguzo kwera kugenda kantu kake urukendera nabasa omuntu omwe na enguzo kwera kugenda kwari kwiba natwara no wawe ngo utamugamba so ni intekateka ngo muhanda uriya kwara yagize ngo wakaza kweshanga agashanga kizu cyembuze ubu no bushuma ubu yiremize nyonka bene ngira ngo abo bona nyoni cyo nakugerera mukuno jangu ni aba ba minister bona bakaba bingire nkeke wa Kenya koze ihangara banza ruterera program yitu ni ishengero kandi ndi Boaz
on Boaz wa Mongolia twinaba Ekaya Crescent Hotel hotel gineshangwa Kamukuzi Mbarara ahashungine Divine Mercy Hospital hariya web corner opposite aho Kamukuzi mbwenu bakwinira obuhereza burungi oburumu oburaro bine garden zaho kore mukoro yawe bine conference hall bine barere mu byokunywa ebyo murembo gwa hati birumu coffee cocktail mocktail then bine restaurant y'umurembe ayiba kwinire chansya cyamshana cyacuro kandi aho ugere obuhereza buriyo Ekaya Crescent Hotel mboba kuterebera mu program y'ishengero akaje ikabona karonje ndakakire nwagaba katu kore mutukache then tujena nwagaba turebe tubantongeraho. Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's wonders time, it's wonders time, it's wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my house. Hair shampoo, wonder. Always beautiful, wonder. So beautiful. Wonder. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Netukwakira ahari Rutoke Classic Hotel erukushangwa Rutoke Town Council meters magana shatu zonka ahankuto erukuruga Rutoke okuza Mitoma omuri Ruhinda North Mitoma District lebo buhereza bwo murembe oburi mu restaurant Nyamurungi oburaro ni Kabungereza ebara erumu buri kimwe cyona bine sauna na steam rero garden zembaga Rugogoma conference hall yonesitamisha abantu enkuyanza ebyo kurya ebyekinyankole hamwe n'ekifirika byona no bisangaha ebyo kwerinda hamwanyogo norarota musanzu 2 2 09 03 ningatera note musanzu note 5 58 46 makumyana Rutoke Classic Hotel buzimareba niyo nungera kusingayo. Hello the people of Uganda, especially abantu bankole nimbara musa. The search for the next tourism ambassador for Ankole region is on, and this year on the 20th of July 2024 at Western Meridian Hotel in Bushenyi district, our grand finale is going to take place where 13 girls are contesting for the crown, beating under the theme Tourism and Peace. Tickets are at 30,000 for VIP and 300,000 a table. This event is proudly sponsored by Sky TV. Irakari abantu. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha bei kache emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu edakika ntaburi kumitwa ikarisha 5 zakasheshe program yitu nishengero and Boaz wa Mongolia mu studios pano yanjye finally yijura nyine umwami Moses Nwagaba Entwiga ya Kashari nyine umwami Charles Mwesige chairman wa veterans Kegegwa district nyine umwami Tolinawe John ni kada wa movement okurga Busongora John akajya ndeke kwita bakashaba kada ngo iki kitinisa kiri ingeri ngoko n'umushobozi John kada nje mayiseki kada me definition ya kada a trained person for a specific mission. Okay. So we have religious cadres, we have NFDC ni wa cadres vai. So cadres, we have legal cadres, we have kada wa ina romba kachisa ngukubo ujatu 7 juu ngwa ya wakada
Museveni do, everybody can say Museveni do. Train the person, everybody. Wakujira Museveni do, ngogo nikada muru. Kandi kada muru. What is he trained to do? Thank you. Tuine finally chairman wa district Ivan. Omwami happy Habert Mayanja. Twakwakira chairman. Wacherwa program konkano shuti ngwabakuru. Hahi ni cyabacereza kunka bunka boto bakucerera. Abantu bahena muzi. Ababare mwamigo waje. Happy Habert Mayanja. From Tungera Iraka. National kuba mu studio za Sky TV hamwe n'abagenzi banje kugira ngo discussing ahashonga nkuru zo kuva mu muri Uganda hamwe na no Africa utwaza ibandiri rigi basically banda retreat tundiremo occasional showers injura some parts zinenzura izindi parts zinenzura so basically we are moving on with as a district. Okay. Later on zakumanya rankings zitwantunga ko rwo office ya Prime Minister no performing aje tukumanya yaba numukora paperwork eri nungi nari new service delivery ground kuzija assessment nayo in concerns noga president agambire ba minister ba PSC directors of government point brand antinoka ngarundo ukayabura na president Museveni ngo agoma government myaka 3 ye Atshwamre meni ndondarondera akarura kare president tigwana gwa yebiye nakaruka convenience tigwana gwa yebiye kwakarukanje akakakorera gwa kakashebiri nkakamuhereza kwa nkapima cyagura nyine namureba nareba featherweight na president Museveni nareba ayibembiri hanga twaguma no businje hakiri akaruru kanye na president Museveni nakaruru ka hakiri akaroje no muntu akaroje no tumukunde akaro engineer Muriati akaro nkabapani zani yabakiraho kace namuhakaruru ka hakiri kunko kamuheza tikumayisa ngingo kimaye ngo is an expired drug no mayaro go kunywa mbazi no abwo busasi kunko manu byo tkunko go mbazi kujiro ahimbuterira kushemye kwa gwaho ibiro byo kwezi byawireyo kunka kafe nagunywa ubundi ubwagereke ntukambura uratambura muhira karuru ndamuhakaruru nargeje merirwe ntakwefuza kungandi kukimanya ngo if he allowed everybody kwirkanga akabatire at an unfair disadvantage akabikiriza buri yonka kiyukanga mu gihange ubwo bebe ukakuru imirimo yabyo movement akagikirize karonda bembeze bakakompetinga nawe I would certainly vote somebody else if NRM for example brought even in this karura akakubinda binda akabina mukaga NRM yagikirize karondo mwebembeze freely bitari byo paralyzing a process kushanyaraza nka MKM akanwanga rumfamile nyoti muntu wa family affair yoni muntu abroad yo chenga process ya NRM yaba kwasa kuichenga ya brad sika that is nepotism take me that discussion of nepotism now NRM had president akwanyoni member wa movement but iroko yandikisa nayo handisha ochenga bagira ngo hate shaheji NRM neza kuronda president baza bakatwira twena bakajya mwena mutera karuru bakoyotinda mu bukiko bwa movement president akemerera nabandi akabikiriza we yakorera kwitsimba most likely niza kutora nundi jo unareba abo kwa nimpore nyendeshaga manzi eyeye kuzererwe nturwa yakatara yaba wudeni is the one causing jam. The slowest car on the road determines the speed of all others. The slowest car? Motoka ugenda mpora rugutu niye kuchoma speed zezindi shana bambira kutumera so ati kurugakina na mukaga enkumi birabe nena you are still relevant ukamera ki relevant with your contribution
please reka tubanze kintu tukiteka rengo rwa common sense ora borekire go kweremeza umungoma kandi by force kandi wamuremeza banzo nindeho nuwe yamuremeza akanyima choices nyona amutera ubwo yamutera akanyima choices hatuka banzo rebe do you know that even in a contest, a beauty contest of agri women hatiko kugira wabashita kashika wakimanya of course kashika abantu ngo abakigere abantu jaka basige byondo bona bakaba ryo mucyazi obushinja abantu jaka basige byondo hati yaguma na kitabani wayitegereza hati bakizo beauty contest nguyarabo bacyoto ko contest gai na kitabani ntacyo basigana nuwagaba therefore nuwagaba President Museveni ariyo mu ntebe with your voluntary support ukamuhera karubu because I have no choice. Now no choice. Now, so many he made himself the only choice available. Abazungu bagira ngo decisions are made by those who attend. Now president nwaru no twin. Ayo nanda kutereza government. Ukamuhereza mani ngo abe president. Muhereza mani atereza government. Ako no mpaka emyaka 5. Tundwarize. Echo nyene utukikirize inyo wagaba nimba ndi yarengo rwo kugwariza. Tikwenda gama ka Chelsea na John amasiko bagari bo muri president abantu bona baremera number 1 mbokoremwa ni president Museveni because system ye eremerwe kuyivoluvinga ikarga mu ndijo mwebembezi atarwe akamuzombije hineje beta benefit of doubt na tu hata na za cabinet nwakujironda John yajya ngwara rwica nkwanzi ngwaba babingi omuntu waba manager w'umupira nayi uri ukareba nkanyu utingizana mpi wara manager yakwata team yaje twara training no expecting we are gonna za jiringa bajya training kwa rege baba binge baba mbabeje sokta umuhanda yo kuza wabo ikabeba ariyo nayo ngoze na rwarza cabinet ye nubwere nta kiba ngute kubasa nukereba kubara rwica ngwanzi ubundi the Holy Spirit akaba kwataho ruto kubinga bebona that very morning atakakozere press conference that very morning akabi no meeting ba tweetinga no tweetinga na bagamba abaliyo batensaho Aden Duwale akana agamba ngo bamusabire abantu bezazi babire obarabinga buliyo mo wenda akana agamba saha mukaga neta makuru geida babingiri so echo kubata kuli ngo bagambe one on one naso kubatagiye ko batwara mu training pass ebyari hayo harahalo information kuko bagira ngo ari mu soul searching obarahalo information yihireyo eyekoreka grave incompetence and mismanagement of resources. I think he has very good grounds in my view. Aina good grounds okubabinga ezo ziyar ground in Africa atuguyanga renyima na mjangu ombantu bona the one who should go excuse himself ombere taru accuse wali go kazanko mukoti kashagumura muzari Chelsea ukamhirije kutonga n'ibyo kuonesa umwonesizane yakonesiza mwatongana no mwisi ataza no mangu tuine parana zitu omushangu anje wanogurugamo tuje taru accuse umuramuzi ayihama ayijo ndijo bakutekateka munaza ko bare fair. So the president is now supposed to recuse himself from okamuha karuke myaka 5 ministers beye mwe abatori twera tumanya president Museveni kuyizere cabinet zeza abandi ntumanyana nejero na tera graph as a mathematician of the sort nkateka y axis x axis the strength of government of President Yoweri Kaguta Museveni, the strength of cabinet versus time. Over time, cabinet ya President Museveni graph ejenzere neshuma. Gradient is negative. Agachi graph ya capacity caliber yabantu abafite ko mu government ejenzere neshuma. Ono jabo nyina. Imwe atinki imwe bibanda chairman no wibanda. Hati wenye dole ministers abaze kugeza ibanda atugene no shuba ara tumene minister nukire muza kushanga numugenda numurga kigogo mubekirere mbemborera so numugenda numugwamari utakika n'ikigogo uzakirere uhendera nemborera abenshi government ya President Museveni negenda ne wamani what is subjecting it. Thank you. I want to interrogate I've got government ya President Museveni
nigenda eshanke y'umu stages za metamorphosis. You know metamorphosis? John is a researcher. He knows the metamorphosis. Why does it appear that the government of President Museveni is undergoing stages of complete metamorphosis? The reason is simple. Kuri ibiri na mukaga yashaba ekisanja. He became a suspect. Thank you. Among the literates. Ombantara Shomeri President Museveni akabe suspect. Bamureba nka a potential dictator. So bamara bamuteza kajera nawe nabateza kandi over time yabererechera bamwererechera hata nayenda zakahubaze yakayazigambire munasirika munasiba nasirika kahuba nayendezo no cyategereza abatakuza kumbuza ngo iki nukuri ki. Thank you. Abatakuza nco kushanga ine Minister of Defense ashomere unkata kubasa kutera pisto takumanya kwigura na safe. Thank you. Or Minister of ICT akashoma zumere. What is this? Thank you. Wabara noga. That is the problem is on the top. Wabara mnonga. Program yetu ni shengero and jero yabigura akiji sente mbazobona. Symbiotic kungejo ni interpretation ya mungu. Je tujye sente. Chairman happy. Harivo ya district ni notorana. Chumwembe mbitegana saruto abe nakwatwa abantu abamurundira karuru either bamwire sento mu campaigns kumayangu kamutorana lagire ahabwa royalty naragwa politics rather than their expertise nchoroba. Can you discipline them even? Whatever constitution ya Uganda tebushane ya Kenya for example ihangana wa governed by the constitution. Someone as a head of state yaba minister wa murunzire basing on his loyalty yaba wa murunzire basing on his strengths a constituency as long as constitution yani is empowering kumbinga nande for example and the constitution uguno mbinga wasanga ngu ebyari gukora be in line with the party, be in line with the constitution, no maintaining. Hata bantu bingi no sanga the public is complaining about the minister X. Osanga the head of state about wasanga ngu abantu kiba kugamba ngu akozere kubi konka wazo mline ya party for example osanga ujariyo na akora ebyariyo na implementing brio manifesto ya party. Number 2 osanga ebyariyo na implementing na cabinet ebiya stamire ka resolvinga ngumwana wanje ntiga you go and do ABCD kandi kumukwata collective. Yes, kumukwata collective. So osanga ngu the public yone jirango ntigo byabarara DC akozire ebintu bimononga konko sanga the appointing officer wona maintaining because ebiya akozire bakabi yum interest the appointing officer. Ato sanga ntiga bo yaguma ni hanga erumwenganda nyingi. Over formation of the government ya Kenya, formation yayo eriyomu regions, eriyomu tribes. Just like here. No kwechiri basically. Konga chono reba nchibuzabuza toka chetegereza. But echo muri Kenya, it is everywhere, in public, in churches, etc. Even the appointment of the Inspector General of Police, nayo eriyomu byenganda, tribe. Nobwo zaidi ngira hati harga hogu haze hogu. So, and government ya Kenya ne listening munonga to the wananchi. Abantu babulizo, which is not the case na government iti ya hanu yomu Uganda. So you cannot compare the two. Hata the leaders beminyetu, akwati muka leaders inkababi, abata cabinet, akwatu mu ODM, ati humu nta cabinet, akwate mu ya DC ya Kalonzo Musyoka, ate mu cabinet, akwate mu Jubilee, ayihemu tamutenga, mu cabinet, azumu na party ya Martha Karua kay amuto mu cabinet. So osangengu cabinet yakuza kwa forminga after 5 days, I think next week, noza kusanga buri
every political party majorly is represented and they are grieved use hati yako yetu abe ya coming down street protests in Kenya konka tuchikuza kwihaho ebizubu ebiri muri Kenya. The biggest challenge we have in Kenya is unemployment. Chairman, yes. Omu Uganda abantu bahuriye biri muri Kenya mu bajyana no mu Uganda bacikora nogera abanyarwanda nabanga MPs babo naba minister babo kare bejo jam kat president yarangira ta minister bona nabinga ihangere nditekemba. That is where we are going wrong. The constitution of Kenya neya Uganda tuzukusha twaha netanga president kubinga ba minister ne muichereza wayagereza but there are some elements of just kushana absolutely abi changwana elmuka ministers, cabinet ministers na permanent secretaries ni namaskungu hata cyangwa se kubana ba discussinga endwara elyo muntu yaba ekikusasa abanya Uganda nekintu cha corruption. Niwoni cyo kusabira mukuru wihanga ngo yaba cyangwanzi na addressing aba ministers ateka kigambo kikwatirire news. Thank you. Konka mwana wanje entuyige cyana agamba emyaka nkikumi na 5 nyuma President Museveni atuye nagamba kintu kya corruption okwara kwenda kubanza corruption. I remember Jacob Wananyataka firi na wakagira ngo ataka chikora kama mtiriki ibali. He was referring to that one basing a corruption. So hata abantu abanya Uganda bachitwire muke cyesongoro cyo mukanisa no mukerezi no bwariyo na kigamba hona mazima garugo akagire ki yakora ha cabinet eiza abantu bagureba ngo bagariri hange nyuma kababinga tukareba abo nababinga tukareba barabenguza nabakomera kimwe kandi akabakoma batakugira ngo yamutwana nyinshi akari yagaraka ihanga riterera katebekana Salia Mudavadi okutegeeza mulagire keri agreement wena wetangura kugira ngo bakabatande na Odinga maybe ntegeeza ncha mutinire gachagwa of course we takumubinga amamba jangu Ruto agamana gakwise kubinga ba minister bona Museveni agamana takagagira aboko ba minister ba Kenya bebatari MPs bebatine constituencies kugira at least they delivered this. Omu Uganda majority ni MPs. President akabinga aba minister aba members of parliament bale mono na almost cabinet ya Ruto yona aba ebinjiro abere nomwe bono almost no politicians bona zimwe na zimwe abandi bakaba singirwa na karuru kungana abantu formally bakaba ba MPs around 4 over 5. So really cabinet eyabeire erimba politicians bache ni ya Kenyatta okuba wabenji akabeho mu civil society no mu academy aba bandi bona they are all politicians by blood, by nature, by DNA born konka issue ezabana ba Kenya na abantu ba Kenya zibabene bagendera nyingi ziri hale ebindi nibikira na ministries ezindi za government twine ba ministers uhura minister ngwine nka hotel ya eka zima 20 omupaka ngakwiniriza besoko paka nyote nyine inagambaho ngoma ebya haru no gamba ngwa ngurga itorori ndikona mutate mudarisiza makere ngwine yindi ngukanda na barara muno musite ngwine yindi ho kwa kugira ngo modo fama murungi ngo abantu bamuterera karuta loha. All of these guys came to go to government when they are typically poor, all of them. Now ensonga ya kuli ebere left state president akajiha first audit ya kame yabena agamba konka na abantu alawe ne bagira ngukami audit eja abakitakusabita katandikiro wawe kame halo abana bamusabiri ababara 13 ya mabari 13 ngo abayambe abahe declaration zabo ezibadikira nyingi na walumu tukahulire kintu kibona nagamba ngo nanda kulwana senguzi but wabe al minister wa lands na tukamurora ali na byancha omukazi ole wa Uganda Land Commission bali 10 billion 10 billion zaba 10 billion antira yakira kagera tinyowe yatunusara mingi abandi bayene bajya cya katano cyo chika bajya take kugura imyenda yo kuzwara mande ngugo cabinet secretary wa roads and transport Kipchumba Murukeni
and so many others baba Aden Duale baba Joko bagambise me barato so the defense nkakagira ngu enu ne cabinet yes akana convincing abantu abamu atinka leta ba elite abantu waga bakugamba na abaleta balemu na leta naja makerere ne hayo professor before Ezra Suruma actually hello prime minister no Apollos Bambi na leta ba Ezra Suruma na leta ba professor Gilbert Bukenya Maria Chwanuka ukurugana abana kabe hano mwadiba kanga baleta Kiduma Kubuye former dean Roma Kenya first class yaro abantu kwanga baleta byarema. Thank you. Atleka ndete bana banja buganda tu bo ligere ngo kandi bo halo mukuntu gera tkanjeze onko ibyo nebyo kora tiyo nabanja binatora numwana na review umubazo gwa president Museveni. Thank you John. Nimebaze ebiri niyo ngoda kumaliza nayo umubazo gwo kubanza president Museveni making sure nguno ko kubiri byona ashitikinje ha principle y'umuntu obusobozi bw'umuntu na academic qualification. Number 2 taina hachandikire ngo minister wa president Museveni ngo natekwa ko bari because of constitution article 113 article 114 emwe mhaba cabinet ministers abiri nomwe nende mhaba state ministers abiri nomwe. Uganda niyo twina abantu abana bato bengi twine any single cabinet no wait just this one we don't have because UN neta a young person named 35 and 18 constitution ya Uganda I mean youth act ya Uganda neta youth at 30 and 18 first of all we don't have any single youth from cabinet ya Uganda not one not youth halumunyeto no the youth we don't have even one akoba youth in 30 and below nyamutoro is above that twine used to your when cabinet ya Uganda konka twine cabinet minister nom wala anse miaka 10 young country like this here. Thank you. It's very absurd. Gumameta iviri no muri somto na ari no shoto nwa kijongo yanajyangu ayona followinga omudumizi Happy Mayanja governor so gwe mukozi wa government yawe I think accountant or somebody like that umwami kandi umuntu ko barga Kenya hirya hano byarahanga sayira umuntu barga Kenya hirya hano agahorera ibintu byanyu mugabe ya governor yibulafati you people because governor Kenya na governor umuri kimwe cyone governor Kenya natunga umusaro kushobora gwa cabinet secretary. Thank you. Na isari na isaram na atwara umwanya muhango they are only 47 counties. Governors bane hana begomburi isatu ngo warwampara small district osanga ine bakasara twine twire tumtandika kubeta governor. It's a very big mistake. Thank you. Hano twine chairman ne receive 5 na samu kansara eli governor mbiriki what you want to tell abantu byaranga sayirasi I think nawe no gombora mu district yawe nawe na tureba nagira ngo ngusimwe chairman Charles hari abandi bavuga ngo president abinga ba minister ba konke cyo ncumare hekizubu noho wararete orabure gukora ebitwiro akwa tubo ba minister bo kubanza nanyenda icyo wacyenza nanyenda kugandira chairman wa district wewe nkaja yetandikire habinge cabinet yarebe kirambeho wewe naronda minister nwarko baronda ayi mucyo mukashesha yemerero mukanso ya district agenga ba minister bona mukono abinge kapimpi John arebe kirambe hati Uganda inendwara ya yo mushuje go gutakukira gomu noreba Uganda onashi chairman tokare kweke cyakorwa muri Karakasa ngo muntu wita minister ababahereze kwati jo ba MP abenguzi torarebire cyabayire busogo mweni nyera nkugambire rihanga hata president Museveni yanakenda kubarwo inakaru utagira ngo ubwenge tabwi namanye kiri kurata abanya-Uganda itwe twenka nitwe tukumire wano ugamba kurinde nguzi district yawe waza kushangamu no shanga aba bakozi bawe bona baririya ebintu byawe byone byo government eri kureta mu bakugenda bakora abantu babutosha babirize tokuba noti wabagamba so ihanga Uganda nko kuwakigamba kumanya ngwenguzi netandikira aha hanze
benshi ba minisita na imwe ba chairman mutariye nguza umukoreke noza kuba chairman wa district otunzire byawe bihoyiro noza kuba district councilor otunzire nenkoko yoboyiro inakisase otakigiye minisita muri kugamba naza kuba MP aineroni ihanga banks zono mu Uganda nizumbanje hata abasheje abo batariye nguzi bakora iki nyewe kindwe na mbagandire ba chairman na bagenzi banje munywani wanje nwagabe ntwiga nyo mukunda munonga no tinka mureba garanga ya mumpa na mureba konka enjire yibashemeire ku bana batwara umbantu mureke kugirebera rengo rwa ba minisita na ba chairman fayi nguzi mugirebe kutandika aha hansa nihe nguzi minisita na iwe chairman none ogarrahe byawe byohoyireyo twaba tukiriyo mbwire bwo kutekateka ngo naza kutunga karuru nimbanza naguze byanjye byako peino gwenguze rkwija kubeho iro cyari se byawe no bugarira kumara imyaka 10 minister imyaka 15 uri minister bugarira byawe buri myaka 5 ni ingaruka yes so ni nyenda ngo nkoreke twaba tubakureba yes so ekingwe na nkugambire chairman neki nabagenzi banje no mwambo boaz n'abanyamuhurira abarukutura umwanya gwo kuguma ntwija radio no mahanda government corruption ba minister ba sente manya bahaba ba sente nziwitwa mugarcha hansati mugandira abanya Uganda ngukumurabe mutarekire kushaba aba barukurunde mirimo sente nemwe tubareka kuboyibo umuntu twakuza kutunga mukamanje district service commission yawe yiwayeronde parho umuntu rukuzo district service commission akatungo mu byatini cya hayi yabatine cyahiriyo miliyoni kuza kuba kutungo mu gwa clinic office hate no hayi miliyoni 20 chairman no clinic office ambatunga around 2.5 9 diploma ya medicine yaba hate chikwe mu district tarheri ko owiri bemere mu kuburukwika chairman ero C5 agira abantu ba agent agira abantu abakuza kumushasura kaw agira chairman wa service commission agira hati bamanya ngo omurumo gwa imwe numuzakshasura chairman imwe numuzakshasura kaw imwe numuzakshasura chairman wa service commission nabandi so chairman nani kushabana hurana ibomba kurenguzuru kora beno ndangwenguzeho twaba tutakari otakagarikire mu service commission yawo okababuza abwenke mu yabanse abarukusherere mu district hati wo kaizo kateka ngogo muntu waheza kumuhomurumu naza kureke nguzi kuno mwijireho miliyoni abi na tungo murumu hati nguzagire cyane thank you agakorisa kurwanse nguzi hati umwambo wazi nakwecyo kurebera yono jangu akoma ministers 10 barire sende nawa ruboko notera cyagura nkibuko ndi yarabanyagara bakusima mununga hati nakoreka mwe ni nyenda kumariranye okay hata banda wachina bati kandi bakana kwa bakakwata ba minister red handed bibrama batgakara moja nama batgasakize garhuna stamp ya nanka office of the prime minister baba mwereka ngo abashuma bawe batwira amabati nakaka na parliament yache discuss nabo kuchondoza aba police aba serikare bona bitongora bya government ngo aba batwire ki kare twaba kukwasa nabagatwire bice na hatu bagizire bat yebana kandi secyo nakikugandira mwe nakugira ngo endware yoyini eyinyine especially twabanyabutegeke endware yitwire neti wakwata harboaz akamuru kakora so ni nyenda ngo tubanze tugarike nyuma abantu tubanze nankani forces zone zigarike nyuma abantu babutosha wano ukibasa kubinga minister ayibesende abantu bekitweka cye bakarugayo bakekarakaza utashubira president kugire kiyayo ngabwe naje tukatizgereza abantu bakurugayo bakesharinga mu minister bamukomo bomba barabangahi wagerageza sana abantu bona bari umushaza bona barargiyo abo kuba tubashimiye kuba numwe tashimiye kuba kozire naragayo tashimiye kuba naragayo thank you aguma mwichargayo kandi umuntu ibiri hano oguma mweta mu Agustin
nagira ngo Happy Mayanja ayirenge no kuba chairman wa district ashime kuba MP nara akaba na minister umugambere ngo agume na sima umugambere ngo John yajango Augustino gobero sima kamutasa hano kamanga mutasa bakamaje kumwita nukuzona wagabanye ne message ya mwami David Anyejuchere ni kansara aha najokera bigurita mu kanso aha district ya Kamwenge David Anyejuchere nagira ngo bushoma mu Uganda buceri yaha akwa nibi butegeki byona bikabiye sentande ngo zone nagira ngo bahati kuza ko ba district council no itinga sente zitari hansi ya milioni 10. Yes, nicyo twaganda. No wagaba. Koraz temu. Wahikayo ozihi. Kashimara tukwiba cyo ndukuganda. Kansara na yaza district wagaba no maya setup yawo. Nandaza kwibaki. Yakoze ofisi yo kar kansara okar kansara waba speak akere nakanu wagaba nwagaba akasente tokomanya haka wabeno nwagaba president practically akaferwa cyajangu akwatengo na tira basho kwetar corruption du president Museveni ko ryango tengumanya omusho kwate sente akazitombururu akatugira umuntu mu cyaro urukuzena utakuzenda bakazeta buri yomwe hateje corruption natekateka ngo warko banazi gabe sente nagira ati aba ba minister mba batakubireba hatugendo gabe sente ukose mbundu ne mpiha obe president korezo utwaza kurwanisa corruption shazinga mushome Matayo 5:13 muriketu manyizo kushoma Biblia ino mugasho imwe muri yo mwonyo gwensi konka sho mwonyo gwaguhire imwe muri yo mwonyo gwensi Biblia kwe kugira nkonka gukwamo bagukorera iki bibi asigara bagukorera iki abakari batake kubera batira no kurigira hati noreba aba bakwata mu manyango baba corrupt mu baba mu koti ndabera kuja kujandura yogo urutarwa corruption ajya togwa bishoborire nabyitegereza ikitari corruption esente akastwire kuzejoni sakugira ki I understood it is okay bet kamya stop there bamanaka ba court of anti-corruption koti nicyo gazi y'abantu muganze movement mawanda asha ba ashas abachebezi bamugarura umparame n'abandi bona bagaruca umparame kurigira president Museveni arwanisa corruption kurigira who is the choosing twira tujya ngo tujyabagenyi mu turugakanye y'umwana mugamba twira ho muri Uganda na arwanisa corruption nomanya umwana wanje ubu ubutino buzanye nagira ortayo na embunaz kwa sana si corruption nazaga nagarka parish development modo ibya corruption sasa natwira ushaka mbanya batanoga babonye Uganda batar agitated nk'abakenya bango rero necho wonka just briefly hakiyagamba ngenda kumongeraho kacakiyagamba kanoso tejo ne culture y'abanyayuganda oboine ebyampugo habitandishije kahalo abo opposition abataha very strong corruption abarigere bakagera ngo bari mpuga umwana witu oli ati nyunga tulichi witu semujwa tizima ikori tukashoma hamwe segona norora sikivumbi baragaye newe ntwiga nengo kiza hano wagire ati nyowe oto mukabineti ya Museveni ejo Frank tumwebaze no bwa kwibensiyo nakombeka ama hoteli kahi umzache baroko tinyine songa nawe otinde mugamba ko yiwe koro serte kugamba president Museveni first of all abo kwanyoni nyemanya sio takushabira bwa president that's a good one nshireba nyoni nyemanya nyoni nyemanya ngo ari umuntu akwenda kufutaza mbona bwa president tinga bushabira tashene kandi tushana nanye that's a tactical answer abo ko president nyoti so I want us to understand president na kibwendo nyonye na mutwikirizane ngo president Museveni kuguma mu ngoma system yagumiramo omungoma neshana noye mwataho buginyi bakagabura abantu bakababingi bakagabura ngo imbuga zaho uhura bajya mushare nyanya tubakibaga umwago kubaga digente bemba baga nyanya ngo bongeremu supo gumenesha ngesipude
batamanyanya nyingi batugica siyo kushika magana mizi ejo ni point wachega ejo ni point hati government yeru wagisiza imwe abagamba nahorera mwana wanjye Charles kandi wagamba je mazima you have betted so well konka Charles nyena nkugambire ngo ubwo umuntu corruption yo gambe ya hansi irigira nkai ahiguru government kawamani yabona relevance nyine kayaronde cyo kugambira abantu agwinci naza guma president cyabura wewenka yayungurura bari corrupt bashuma bamuzeke hata abantu bona abateze bakaruru buri yomwe yagotine billion ishatu hatokera abahotine billions ukireba president 1 million itanu president we ni trillions karbum karuru ken 2010 twaka stage kugira ngo enyama zawe tuba kubaga ikindi kintu kureka mushari nyanya babage nyanya mushwe mu supu kugira ngo spot kure bashwe mu n'ibinzari bingi rero bashwe mu amizi rero abe nagiye menwe yariyo narya supu yenyama kumba yo yabinzari naki ni nyanya so Chairman, yes. Ati ministers bakabe bajournalists ba public policy bako initiating policy. Bo bine hold kibine maniki aha policy tutakagiye kugira ngo nangu tware mana policy kugito mu ngora. In your view ko bano basesing. Policies of course is what is shaped by the parliament. It's implemented by the ministers and the cabinet and the permanent secretaries and abandi. You see, ninyenda kugaruka kachacha acha entwiga na tuyaho president Museveni tukarondo ndizo mwebembezi ntubaso butasolvinga kizibu cha corruption ekizibu cha corruption mu Ugandage nikiza kuba sorted out twa instillinga ekibakweta twata mu culture yo kugira ngo itwa bebembezi okutandikira president turekereze abantu baburizo the problem ebizwe bitino mu ihangeri nabebembezi kurekereza abantu bace entwiga ba ministers nk'abari cyankwanzi members of parliament hata cyogurikizabo ateka ngo biyahurikizabo ebagamba abantu byo bagire bata bagambi hato sanga ngo abantu abari nahurikiriza nka president bo bagyo bamugambire byabo ebitine kakwati n'abantu baburize bakugera bata ebarukwetaka therefore leaders tuseme kubantu kurikiriza the ground ne gamba ki omuntu waburizo na gamba ki hatu wakurikiriza omuntu waburizo cyari kugamba hatu wazo mbantu the embozi no corruption kokuza omucabinet ohorra ba kugira ngo corruption iri ha district hat corruption neze ita ha district basindikiro siringiza ingahe no hora para minister yagira che niza competitionera onyereka ho competitionera konka mwana wanje nangana nankataka koraga local government setup ateka ngo ejo tenda yagabwa ha district wana yitegereza so corruption twaza kujihezaho one tuseme kwantu kurikiriza abantu cyo bari kugamba number 2 tuseme kwantu shomesa abanyuganda bona kwetegereza corruption nimbi ahabo kuba hato umuntu ninyemerera ko muri bandi njya ntemera mo ya government ne yabusha incho basomesa every time and again omuntu na applying wene cyo yuno magambira atakucurikiriza we ecyamugiro mutwe nateka mutakubasa kutunga mu rumo atahire sente and eventually achobana atambura mu mahanda yari makabo azazwire koti amubiha ati nyoni niza kurebera naka amwiba no kumwiba in the name of the RDC in the name of the chairman C5 in the name of the chairman service commission etc tiyo kugira ngo abo twakuya sente konka ento y'abantu wabuga n'umuntu no mumugana bamwibe ari kuzaha police kutabariza ecyakubanza kutomukora oburyo nizaha police nsebe kuta sente nka ahansaho kugira ngo musango gwanje bakakurikiriza iki wowe kana no police na yamureba mayanta kumanya value yesente abanza zukwihabwa nari bo byumutumbavu
finally akiza kuzukwihaho atamwana kugira ati kari kanzo bwite byabo so itwa abanya Uganda there is achikweta mindset Konga, I don't want you to go scot free on that. You are depicting a picture ngo abantu beitu nabasanga abatumbafu nabagenda na sente nabasero kuziha, which is wrong. Kuba tugamba amazima kuba botahire sente ho aha polisi obuhereza no gukoraho kuba botahire sente aha omukoti obuhereza no butungana mutongano gwitaka oine cyapa ne cyaro cyo n'icyamangu ryawe otahire sente itaka bibarko kuba botahire sente muteyo muntu umwe omazire myaka 3 uri cyamano RC5 omazire 5 uri speaker yitwa yibara uyo muntu umwe one person in Ibanda district watungire omurimo atahire na sirinchi 10 teyo umwe we mention one show 8 years amazire myaka 8 at a senior political role at the district mention only one person nichoro kurebera chairman wano reka kuyambuga kera mu kigo na ngenda mu chairman otwikirize ngo ocendeze kutuboye Umunyarwanda hati ya yeja district ati nicho kurebera district ojogendere ama district agam ya waiting kumabaru ama district agamwe garumwa bakoza bari kurugano shanga na rugambari ahabwo kubakatunga miliyoni 3 kurugambari yazireto mu district yawe tinkumanyise yawe abo kube yawe tinkumanya nyoni nyegamba honke yanje yinkurugamo ya chege no shanga hariho mukozi wa government narwo mu district ye Ibanda aba district ya Chegegwa n'abantu basibira office n'amabara qualification bazini bakabure imirimo bakagiba inabo kuba tubaratungire kintu kidogo cyo gukora cyo kutayo so nani nyendo ece kintu cyego cyetegere number 1 ati noreba Ibanda omu national performance tubira bakabiri twendwa kubanza n'abakabiri echa kabiri district tuzukushana wachetegereza n'abantu tubakushana ninye ndako bagambira ngo district eyanje iyinkwebenda we are not 100% perfect ngoko mukaya utari 100% perfect konka ninye nango gambire ngo abantu muri Ibanda nabatunga emirimo batahirese it is on record kandi ninjira kubaniza na radio and on different social media tongambire yo muntu akusabire sente hakarga yo muntu nomwe akakugira ati nanga bantire sente ukora RDC okoza sometimes kamba nikora orukuza radio otiwo muntu ubasabire sente yizana ngo ntera kasomo nsindi cyaka message takugera no muntu ati koko mwana sayira sayanaga akatunga umurimo atahirina sirijika wategereza ito muri Ibanda ninjigamba amona national TV abantu batunga emirimo batahirese and those who complain majority of them thank you it's on record thank you they are the people who are the victims abo kugenda bakareba abantu on street bakabiba thank you konka wagenda kwito rukiko tumungandara omuntu obihiro ho sente kine no mara kwasa kuganda so ekina ngenda kwenda nacho bowazi ningenda kusaba abanya Uganda corruption ebyonezisi hanga into Uganda kandi twantwenda kujumaraho itwabebembezi amatutugate omubantu tumanye cyo bari kugamba then tukore okurijera abantu ebarukweta thank you umwami byaranga Cyrus ucyamana n'ugambaho Cyrus ni mujorora Cyrus tinkwijuka interview yarakoze rakagwa koze twararonzero n'umuntu humuhamwe wo bakagumpanyo bakagunyuma so is hariho n'umwana hariho n'umwana mweta kana iyo interview okagwa hariho umwana mweta kananda no iwe wajoje ecyakore message iyo interview ekimanisi iyo interview okagira tukarona hamwe otu interview yageko tunyo bagunyuma iyo kagwa narakabara sindi waka hasente nimbuza iyo cyakona gise cyakitaka umurimo kagutari na gwa government nimanyise cyakona interviews karemo iwe interviews kare cyakona nyonka rabampanyo batamparatika nyonka gwa interview kare turi on program itu yishengero Sky TV ukabura kutayisente bakona chairman wibanda Happy Mayanja tumwinaha umwami tuli na John tumwinaha umwami chairman Charles mwesije ni chairman wa veteran Chegegwa hamwe na lawyer mwamuzi nwaga twasagaze chika kitano sonka tukayenera program reka tureho ka message kandi ako muntu yabahurikirize abanyibanda mwatureba munongerizoba twabasima bano kugira ngo chairman wanyari yaha
nari mutura mukureba konkata mwaje mesezwa gamba mbamweta David no wachani nishangu muri kihangara nari change nagira ngo onsimire cyamama yanje okorisa gesente ze nguto nagira ngo ruguto rwabo urwakatongore kuzigorora ngo rukozire so David wachani we yagira ngo inshonga yo yakorwa ibyo yasigara tayine nshonga reka tugaruka mu studio zabo kugira program yeje buri muntu ana kugira edakikemo now John twine lesson zone izitwa kuiha Kenya izakutuyanga lesson niziteko kuba ziri za government zizito kandi government ni yitu ni kiri haritu na abari nyo nakugambara ngo abantu okumbyara bareme kwizoko mbara bakabagira ngo nyundi wa government aba government bari kinkwanza atari kinkwanza taru government government ine abakujukora ine abapakasa harumba akatera ngomo ko bakasamba budonga hati bali oko bali mu waraje bali mu katento ko bali za ibando ko bali mu katwampale bali nzire mutomo yempunu kushaba katandika talo kibalo cyona bali bargo musiriya now kugaba nabantu bakutiriye baguma bahe kandi kanunyoka ni nyo wakutororo baratari mu kategori ejo takuzindukira mu waraji katini nsonga nyogo bangugambaho naba bakutalibane zabo lessons for the government parkingo musieto karo umuntu najira ati nyenda kawaraji karukubi no babo nkugamba lessons for the government lessons za government zini kupikinga lesson number 1 abantu ba Uganda with or without corruption and venda government nchi ibasemiri ku bantu barorera cyakabiri lesson number 2 abali mu government mureke kwizarabia kubo ino mukoro gwa birthday ya mahara wawe na mutabano wawe hakapakinga motoka